tunakutana na majaribu, tunashinda kwa shida, lakini bado tunaendelea mbele. Tunakutana na vipindi, tunahangaika kuvuka, lakini tukifanikisha kuvuka tunaendelea mbele. Hatukati tamaa kwa sababu ya upepo, hatukati tamaa kwa sababu ya mawimbi, hatuvunjiki moyo kwa sababu si njia yenyewe ina milima mingi. Pamoja na kwamba safari imani na milima isiyokuwa kawaida, lakini bado tunaendelea mbele. Tunamwomba Mungu, tunaongeza kufunga, tunapata nguvu, tunaendelea mbele. Tunaenda ibadani, tunalishwa mkate, neno la uzima, tunapata nguvu, tunaendelea mbele. Hatuailishi safari kwa sababu ya upepo, hatuailishi safari ya wokovu kwa sababu ya mawimbi. Mungu akikuokoa, Mungu akakuamini, akakuchagua, jua akakuamini kwamba wewe ni mmoja mtu ambaye hautarudi nyuma kwa sababu eti ya mawimbi, hautakata tamaa kwa sababu eti watu wanakutukana. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 35 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba na hapo patakuwa na njia kuu. Njia nayo itaitwa njia ya utakatifu, itakuwa kwa ajili ya watu hawa wasafirio. Wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo. Wajapokuwa wajinga, ni kweli kuna kipindi unapita, watu wanaona mawimbi yanakupiga, lakini bado naendelea mbele. Ni kama mjinga, lakini hautapotea. Mimi nakutia moyo tu ndugu yangu kwamba pamoja na mawimbi, endelea tu kukomaa, endelea tu kukomaa. Tunakomaa hivyo hivyo. Kwenye wokovu kuna majaribu, lakini tunapambana na komaa hivyo hivyo. Kwenye wokovu kuna vishawishi, lakini tunapambana na komaa hivyo hivyo. Kwenye wokovu kuna milima, lakini tunapambana na komaa hivyo hivyo. Tunaendelea mbele hivyo hivyo. Wokovu sio rahisi, tunapambana tu, tunapambana kiume. Tunafunga mkanda safari ya wokovu, tunafunga mkanda kwa sababu kuna milima, kuna mashimo ya kila namna, kuna mito yenye wanyama na mambo akali, kuna misitu ya kutisha kwenye safari ya imani. Tunapambana na komaa. Ni kweli ni wapweke, lakini haturudi nyuma na kuailisha safari kwa sababu ya upweke. Ni kweli safari ya imani ni safari ambayo imejaa mashaka aina zote, lakini haturudi nyuma kwa sababu ya mashaka yoyote. Hatukati tamaa kwa sababu ya vipindi vyovyote. Ni kweli zinavuma tufani, tunapigwa na hizi tufani, lakini bado tunaendelea mbele. Tunajua yeye aliyetuita ni mwaminifu. Kuna vipindi tunapita ya kusema anapotea, ya kuomba anakoma, ila tunaendelea mbele hivyo hivyo, tunakoma kwa sababu tunajua yeye aliyetuita ni mwaminifu. Ndugu yangu, komaa tu kwenye wokovu, ng'ang'ania tu wokovu. Hata kama unapita vipindi ambavyo mbele ya kuonekani, komaa, pambana tu. Hata kama unapita vipindi ambavyo huna uhakika kama utaendelea kuwa hai, ni kukomaa hivyo hivyo. Hatusimami na wokovu kwa sababu tutaendelea kuwa hai, tunasimama na wokovu hata tutakapokuwa kaburini. Katika kitabu cha Ibrania 11 mstari wa 13, Biblia inasema kwamba hawa wote wakafa katika imani, wasijapokea zile ahadi, bali wakaziona tu tokea mbali na kushangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanaitafuta nchi yao wenyewe, na kama wangalikumbuka nchi waliotoka wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya ya kuitwa Mungu wao, kwa maana amewatengenezea mji. Ndugu yangu, komaa. Biblia inasema hawa wote wakafa katika imani, katika msimamo ule ule na mapambano yale yale. Walikufa katika imani, hajazipokea zile ahadi, lakini waliziona tokea mbali na kuzishangilia. Ingawa naingia kaburini, bado wanakiri kwamba tulikuwa wageni tu na wasafiri katika ulimwengu huu. Katika dunia hii sisi ni wageni, sisi ni wageni. Hatuwezi kuona shida kwa sababu tunakutana na upepo. Upepo ni kawaida, sisi ni wageni. Hatuwezi kuona tatizo kukutana na mawimbi, sisi ni wageni. Mawimbi ni kawaida, ni kawaida kwenye safari ya wokovu.
Upepo kwenye safari ni kawaida, kwa sababu tu wageni na wapitaji katika ulimwengu huu. Ndugu, usirudi nyuma kwa upepo wote, usikate tamaa, pambana, kaza msuli tu, endelea mbele. Mungu tu akubariki sana kwa kunisikiliza. Mungu akutie nguvu na kutakia wakati mwema. Amen.